ka dobiraki. Amen. Wakina na milo tu se chona grani tura ka wanta be libiraki ena kubuli nota walwala na tamaka e kabe kenda ne botabu kena dusi kati ko pola verto me cornida menda bagaya dormo menda bagana kubukina natura. Amen. Nona mai mate haleluya nona bulu nona tudere kalma na mate kena nona listale mai natura mai kauta na sole lotu iko pataki au ena kabisina. So we have that when we partake of the Lord's table. Amen. We are reminding ourselves of what the Lord has done on our behalf for our salvation. Not only that, hallelujah, for His coming back to take us to be with Him forever and ever. That is our blessed hope. In the Nuitara Tiko, in the Lisbina Turana, and the Kabisina. In the world of the Salvation Canada, when the Duty Canada, Catholic Canada, in Maryland, Varitavina, and Temple Turana, and the Kabisina, and the Kakuni in the Beta, in the Temple Turana. But the Kavaka, we come better, Kachuli Canada, Osa, Kanyaka, Chuma, and Ruby. Never Kaya, with my corny, so we have my matador, my coat, Toltula, blended in a set to car, and a Kabisi. Make over here over something to kind of Kabisi, Dr. Santa, no me, Tikerico, don't Tikerico, and about to Susan and Matanico, or Kerekin, was some sort of better. You're totally hallelujah, and other can be going to be Coco taking to Rana, and other can be going to be one day taking to Rana. Your Satamata Bangulai, Casatino, hallelujah, and a holy sense of the youngest Turan, get the way through. Amen. Can I put together Turan, Hallelujah, Amen. Also, we can do another, just, amen, examine your life and confess your sins accordingly to God. He is faithful and just to forgive us of all our sins and cleanse us from all our unrighteousness. That is the promise of God through the blood of Jesus. So just take some while, hallelujah. Examine your life. Pick out the root of it, hallelujah. And then can we see the night? Amen. Go to Santo Domingo and Mother Mikro. Amen. So somebody will pull up. Tell them they can't go. Hallelujah. The Mother Mikro can we see the night? They tell them why. Amen. Go to Santo Domingo and Masu. Go to Santo Domingo and Masu. Tell them what the other day. The board of you can. They will do not do that. And can we see the night? The other kid on the way back. The other kid on the way. The other kid on the way. Let's see the kid on the way. Hallelujah. And can we see the night? Amen. 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 Surina never be close. Sacrifice when you buy a car. Demi mati bolong demi begitu, demi warlaki, demi bawa botang, demi bawa mati, demi bolong. Dan dia nak keluar betul demi serau. Im satan borong yang muni nanti pilih kampung lo. Demi bawa botang tiga nak keluar demi nak. Kota mai demi bawa kota demi bolong. Demi bawa tu satan tu ngaji dia nak keluar. Dikim tempat bulan rupa demi keluar. Bika kami bukan seorang Tuhan, saya bukan walau ini memang kasam, memang bosan. Bika terang dengan iman, bukan anak kita lo iman. Kita bisa keren lebih busuk di sini. Tuhan, nak boleh besar nak lo mana keluar. Nak boleh Tuhan di sini dari kita nak mulu Tuhan. Kita nak kau mana nak niat beli. Dari sini dari kita nak batak kita tak begini. Haleluya. Lalu mana memang mati nak keluar. Kita nak nama kita kita nak mulu selama. Tuhan, nak boleh besar nanti pilih kamu. Nak boleh lebih pemulai, nak boleh lebih tu mati di sini dah. Emsa waktu saya, wede kamu ni kita, kimsa waktu mulai kita. Bila boleh lebih seregi, berokok bila lagi kita dah beri. Tisu lebih turun kami nak, yang bukan bulan tidak Tuhan. Amen. Amen. Kalau boleh kami kita tu orang dah lesun. Merani wanita terjukina. Namanda inggravi na mulite pelliturana e na camisina na madi na kero wasi russo bulgono au do li na mantina russo bulgono ka adoro tikine russo bulgadiwa e na camisina ni dai madi russo bulgono
Mari te kine rusa ngurgono, kina rusa ngurgono ngona. Na baka kami ni turanga, ka tipu saranga kina na turanga o Jesus, the Lord Supper, that Jesus was there with his disciples. Na ela ko na makasamo mo na paso mo na Exodus kena wasitin kerua. Na ka dute kina na ko mer do kon we ba ko tunan ba mer rakam na paso mo. Hallelujah. Na paso boleh ka kuni be mera matea paso boleh. Bagi tua ra matea ra libena kenandra ena ekabigada ena kenan bongi merangai tamuna na mese na senalani merangai kene todo mera nota de kaku tale indua na kai mo mera kene mata kena manrai sini baga lebe. Hallelujah. Ya na kena mereka cuma baga tu tol tak na baga mulai wira itu tol. Hallelujah. Kara na pita heb mera munua mendusia na ngona wiwi na ngona ni bang bombolo taki ka tukina mai chupita. Hallelujah. Menge ya ko na bi baga mulai neko ka tukani tukina no kwana pass over land na kena la siwitira ena mbongi sinoya na bi baga matei ka ba tori mai chupita amati kina na kwana mutua ena bi vale todo sini murui ke ba ando tena bi ni sini murui na rani lani ena matani katuba ena hada tala bi na bi baga matei tena ya ke ba kaya na moroya ena la siwitira. Hallelujah. Ba to tukina the pass over land. Kusti cuma na tura mo chisu. Me ko sa na mo option ta kira mo tura mo chisu. Ka uli ka bika na kaya ko ta ko matiu ena ka bi singile dai. Mero ni bana numo chiku bika na kena tira, ba te kena mana. Eta sama ba ko ta chiku no ngero. O kana da ba ko ta ngango. Hallelujah. Yo chisu sana o kwa is a pass over land. Hallelujah. Amen. Uno uli ka ni bikanda. Hallelujah. Kada ba ko bila kina na tubo ko. Ni to sa kana tiko. Sangai tau na mrai o chisu ka ba ka lo taka kando via e na mo se kando via na mo se kando via e du sia chi ko na pa mati wa e un libro. Amen. O kwa se na sakela sa tu ma pa ka ti ko o ya o au na ma me ba ka ka ndo ni na mrai. Amen. Me ando ki no ka na pas o wala. Amen. Kasuni bertul kisi beka doktora kakadia ongo na yango se symbolize taka na yango ni turana and about he will be sacrificed as a sacrificial lamb. He will be broken. Hallelujah. Namundra satu hausa betura nambiro ini sahabat ini nagoti saga shule betul kaka domu nuwa kene kina domu nuwa kene kina ni se kwao na namundra ibe yala hati ena namundra biu kina mai chupita na bongi simoya ba dori kina na bosu yala dako ni sene kina mai na kuno ba bo bi ba bo bulo teki mai chupita we kena tala ni da ba tura tu si chuna no nandra. Hallelujah. Na sene kena ko ya mai na bo bulo ni ba ba. Amen. Na tala tu si kena chuna we kena na bi ala lati bo ana na pasu ba ni simoya e ba ndita kina ni sa ba do na to na bosu yala we hiro na tala ni no sene kina mai chupita kana tundira kina bo kina ni bo. Hallelujah. We kena kama sini dai no mo ya mo tu si ni sa ta ta sere sere ba ni ba se ta ba tu we ba bo pura tu kina no mo pura and kama sini dai ya can be broken. You can be free and be free indeed because of the blood of Jesus. Amen. And kama sini dai. Hallelujah. Sa wala no tela. Hallelujah. And mo ko no de ba no kena. Amen. Mele tu bo sa libera kena kuna ena kuna lemunga membo kodikina mai bala. Amen. Au sakani kemdo au na senetale bandua ni numo no ni o be do sara na singa no numo kina wata ki kemdo na waibo ena matel tu netu senetale kwa dikua e wawa tu kolomara e wawa tu no chisu singa mena na bambo kina mena na le kana batakanta mo numo tali na waibo. Hallelujah. And mama, what was the other tura? Kapaya and domina kene mo hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. Oh, yo. Yeah, man. Look, she take it. Yung doon na lumang lumani. Ang nalang doon ka lang usama at tinubukong doon. Ang sama-sama tingin doon. Ang saan tingin doon. Ang saan ko tingin mo doon, tingin doon ako lobo. Lobo ka rin yaw, doon mo itig yaw. Saan kaya na nung doon ko, kaya sa atin yan sa. Oh,
Ni kota ka accepting may nomination and I kami kuha. Hallelujah. Nutala mo tingnan na ilong tabuan na kalong. Nasa sangan ni non rambulan na kalon ni singa kuni raida kuni dikiawa kuni kilama kuni na ngari ni alon singa den dai kema mi yadon donu mai na nomani wal singa ni poturana kema mai sole bu dikiamuni kaba do dikiamuni na kalo kaba bini bina ka dikiamuni na kalo ni dikiamuni ngani ta ni mbula na buni ka ke ngana ni mbula singa den dai non rambulan singa ti korona ka ni kuwa esor to mater chuna mai bala na kalo singa ni kuwa kema mi tambor non rambulan dikiamuni na kalo ni nayada ni turana no ni kau ka tarana ni monra ka bagambula ira turana tabun ni tau mas na boleh ira bo tundali mai na kau na kamni kuwa ki me bo ni na kau ni kuni na tarai ira turana bo longang ka tikira na kau bagambula ira salvation na singa den dai turana bagambula ira mai na tau mata na kau na singa den dai na boleh na no ni bossa na boleh na ka to bossa na bo do singa den dai turana va kalau mata no rambulan no ni kamata Karena tambor bikin ni nak kalon non remandral, non rakatili nak kalon sing dai dai. Jadi masuk ke sana tanya ada mendengar cisu, ni mami sorok ke bawah bulan tiang dolar lama tunggu. Kita bikin anak suri ni kami bina nasi dai, praise the Lord. Landa malu teratino de mai bingara biti buat kalau nak kami na sini dai mengat nango mai bikin begitu bina bikin apa sosok lot na sini dai to man da kita pati ko na tamu ni klo praise the Lord pasal tu nak kita maliwa mo sa bikin na malu ngati kita na kami na sini dai mo teranggai siwa betul mati bos kita bikin tu ko sosok lot na sini kita bagi ko na apa lagi mo sini dai to na balik ko haleluya kita bagi ko na
singa binadindai. Sa terani mula tamu kita berna wakandra warro tu mai. Ina mukuli tartarangase niwak. Ina New Hope Worldwide Assemblies of God. Sa kita berkem di tugani. Ina singa kuana muli turama Cisu. Ina biar dirin tapi tugina. Rebo tu bangun sala sebila mulu ni tugina. Sa ni kita begitu na balik kalau baru binata itu ni tinggi taka. Muli mai tinggi tu ni bengarami. And New Hope Worldwide Assemblies of God in the world. Sa ni ben mas tu mena bi ba kalau ngata kina klong and nomni bola nomni kata kina nomni matu bal ena singa binadindai. Itu mengana kamu bikin weekend kita waktu tu nanda bulan itu kai bulan itu ke. Praise the Lord. Hallelujah. Hawaii. Praise the Lord. Bulan itu kita kai. Praise the Lord. Kita kami singa di kota itu ni pakai fit balen yang mana. Lalu itu mana di nabi Hawaii. Praise the Lord. Kita mau bilang ni siku bingi mari tu mai. Mau bilang ni kita belum dan muni ngoli kilo ni kita muni mai bingkar beti ki mami sakale belum mai buat bilang. Sani kita begitu na balik keluar, namun belut. Nanti mana turang Yesus Kristus, ena singin ko. Sani mana kita begitu na mata serre, orang binakan singin kuwa Kristus. Pada sini begitu tu kita mata serre singin dai, bagi begitu na mata gini nanti mana turang Yesus, ena singin ko. Sani mana kita mana mata berbi tartal inok ke boleh lupa tu. Susah kita begitu tu kan balik keluar singin kuwa. Praise the Lord. Sani mana kita begitu na tu mata buas engkangka. Praise the Lord. Hallelujah. Lagi kita kalau kita usah kita begitu ada nomor turang Yesus. Ena singin kuwa. Bila pengarang kami kali berbicara, ena singin binari kuwa atau mas singin bisau. Nabi mama ni walu nabi bukan baru buku sana kalau tu masuk atau nabi mama ni tin keduan ke betul cengkru yang mana tin keduan atau penawan mata lagi. Coba kamu nalala. Praise the Lord. Usulit tiba sini kuwa. Sini sulit tiba kemudi tu kuwa. Usulit kemudi satu kan aku. Praise the Lord. Muni ngai muni menu masuk di mana keluar. Sulit tiba kerana kerana sulit bukan elam. Nabi bakal mat lagi. Itu kuwa. Praise the Lord. Muni alun tapi nak kata tiba rawat tangan masuk. Praise the Lord. Tapi nak kata tiba metos nak kata rawat tangan masuk. Praise the Lord. Usah sulit kita boleh sebelum kapu ninti kita mentanda muy balik. Praise the Lord. Betul lagi lepas tu nak mentanda. Tapi kita kan awal tapi masuk. Kita dah kita sama roda tu. Lalu tu masuk kita fellowship juga. Lalu tu orang mata share. Praise the Lord. Itu orang mata. Kita roda tu orang pula. Praise the Lord. Usah sulit kita boleh sebelum tu. Kita baru buka mana manual. Juga kusuk mai. Kita mai bitomani. Pakai sebelum tu. Kita mai masuk itu. Kata-kata kita keluar. Kali kita buat tu buat kita nak keluar. Ena sini kuat. Sehingga tamu telangan tidak karena kelompok. Kata tu orang masuk dia. Tidak karena kita dua. Praise the Lord. Usulit kita menitar tungai nak kami bina di sini dai. Saya boleh tahu telangan tiga di bengkot. Apa mana motor mata? Praise the Lord mulai. Praise the Lord. Bikin tiga di boleh tak sarap waktu tolong. Praise the Lord. Boleh betul na bikin lagi. Praise the Lord. Kesawat tiga boleh teramai bertolong kami. Jadi cuma tiga. Praise the Lord. Kita kata kata tiga kira boleh tiga tiga. Kata lagi. Nanti masuk lagi tu mana kata tanggo. Praise the Lord. Yang ada bikin tapi masuk lagi. Dari rawa bila sesang. Nak kusita. Nak ketin kali bersihkan. Saya boleh tahu nanti bos lihat kalau ketin kali itu kena ketin kadiwa. Praise the Lord. Salah tu nak boleh make. Kalau kau sudah boleh make. Kau boleh make cibo. Aku nak kali make itu untuk dia. Kau make. Praise the Lord. Hallelujah. Baik sokong. Tuhan mata bagi sokong. Sikit dia sebut. Baik sokong. Praise the Lord. Karena mereka make cibo. Tu di sana cukup mereka tu nak mulai sana cukup bil. Praise the Lord. Masuk sotik itu mana. Hallelujah. Nama ini kasih. Kosong kemampuan awal ini. Laka kadin sumpu main. Obalan ngati kena. Cuma kali ngalah sih bukan lulu. Mama ni itu tu mai sotik. Praise the Lord. Jika mereka juga kebikian dan singa di kuah. Praise the Lord. Baru ngati kemudi sana terang boleh tak. Mau buat ngati kemudi. Boleh terang guys. Bagi begitu na mens. Bapak ni ngati kemudi. Bambi tu na tina. Agar tu na youth. Praise the Lord. Nak toko ni main sasang nanda. Barbecue by semua tu nasi gorwai. Praise the Lord. Obang tu kita kanak-kanak. Kita betul nak mens kita tertutup kan. Diki yang tu ni satu tu orang mata kanak. Kita usah terkabucia. Sini boleh cakap boleh tangan menimba. Praise the Lord. Sampai rawa bila kasar untuk bingkaran. Sekali boleh tu bawa berbeda. Saya kaya saya mau kimuni. Kaya saya itu tu. Kaya bagaimana tahu ni saya itu kaya. Kaya saya itu tu korosonga. Praise the Lord. Yang mau tu korosonga ni saat tiga baru mau bata. Ia mata buat mau tu. Praise the Lord. Bayar tamarau kina. Nasihat saya katu tu kaya. Praise the Lord. Nukar kau presiden usir tim satu kaya. Tutu kami pada tuan buli kau kena tuan buli kau. Hallelujah. Pasal saya tu betul mata saya. Hallelujah. Praise the Lord. Pasal saya tu betul na bertuna. Betul tahu tu
na singa brother lentua tolu ka tora kan na singa ra kina be brother sola praise the Lord ba mi na te kina bikim ni na libito koni ena bu na barbecue ena singa borwai do ba tu to special na mon lalai kem kem to mo le den tanga mai praise the Lord men do to special na kan singa mando tra manda mata so ben do mane lewa na singa na tua
Kali, praise the Lord, na may buwan na lumati ko na sinilitay. May buwan tayo ito na tempelita mo na sinilitay ko na kaya na waka na lumiti weekend na katakal mo ni Bishop Baki. E nandila na may kalbali. Praise the Lord. O kaya, mendo mo na natarata na siya rin brother Simi. Kung tayo matanga na wabag mo matanga, lululo na sinilitay ko. Marating ko na kamo. E na sinilitay, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Doon sila siya rin kaya araw tayo na kinamot na sinilitay. Bless you. So. Sunday,
ngapa na kami binani sa total kino na kami tambe ena singa binani po sulit yung detal talangase ena ngwali yung may na kami binani singa da Dokter na sere di mari ale di kino ndo sare di endo ba ko su do ba ko su mai allora do mai la sere che endo ti chiedo la sere sto tornare a ro chumai se non sa ba muri ter chumai di bekin ni ma su allora ni ba ko matta che non dà di sere allora non devo solo vedere Sere kito lang ata tuwena noa ke mami kito be mga nanumiti ko na na be ko tumana kalo na be sere kito roa na siken sikalalay meron kin sa nila meron kin sa tinaningon ni may go e mari de na taktik nga nalolo ni kalo yo na sere do lang ati na be no na kito di me kito se weekend and I come in then that.
Vamos dar uma solução. Vamos saya. Porque tu kailangan ng malamay palego. Amen. Kita akan bersama buat itu. Vamos a reconocer que virtud na praise and worship. Amen. Amen. Kita akan bersama sembilan ser. Lalu cerita kita akan bersama. Amen. Bisa buat apa boleh curi kami na baru cumai. Na live stream na kami sindai. Ni mai masu ke ni na bato na ta ke mai bon. Amen. Amen. Baru na mai na mun servo. Labe dikira na klo. Amen. But just use this song. Amen. Hallelujah. Mo baka. Will na ta kira na klo. Ora ni na ta kira ni bola tipo na klo.
Hallelujah. Amen. Jaga waru tu mai. Hallelujah. Ego na mga Andrea. Kadi wala turang. Hallelujah. Silver well malan silver well na turang Jesu. Amen. Lebo tamu kari kenyo patimio. Ena bulan ruka, bulan bedi, bulan malolo masara. Kadi talangana turang kaya. Kaya kaya hali tevita. Jesu na lube tevita. Hallelujah. Tamu kaya turang. Agama mo da kawi ko tunuba. Tunuba patimio meu raira. Meu raira. Hallelujah. If that is the call of your heart today, amen. You must be turning the turang. Amen. Kada malam malam terima malam. Hallelujah. Tunuba kaya ayo tarawalana tutu ni nona shu. Amen. Aula bang mulai. with your God. Dan to mana sen to tolo bakal lai, bakal me kuasa tu mo bital bakal lai. Sokol mana na rami. Hallelujah. We can still worship in a fast environment. Hallelujah. The fasted hallelujah. That's part of your
Tonight you can give that to God. Hallelujah. Another Jesus. Another Jesus. Amen. Don't understand this. Hallelujah. 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 Now I let Sarah go to praise and worship. The water of the Boston Club. And I tell you, we can go to Boston Club and tell my Hawa. Amen. I will go to there. Mo we came in about Romatimai. Hallelujah. Kiva mo no wa mo Hawaii. Don't worry, Lord, to you hallelujah. And again, my Roman Mountain, we can't remember the now. Now, then we will look at the Suchi Tarana to Nadana. Hallelujah. Yeah, I don't want to look to Viti. It keeps on downtown, my Honolulu. So, Nicholas, and you Baba, Yokalan, and Honolulu to the Jana and my Hawaii. Amen. Kiwawa with Vikia. Hallelujah. Let's talk over to Muna. Don't win a lot to the Singatan. Hallelujah. That's why I can't be the Rami. O sa surete ka ngeni tugani hallelujah blago e bagra na wani lot ya kani tawtala ngase vile tegi tukina e tawtala mikael tetus amen sa bagu kilo ya tu ngara ya sa sosa lo tukina de bagu mina kina mo ko ina kari singin na surete ko sa mina mo de mai de kino ko ko ma de lo so sa o ai no ko ka ba ko mo te de Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngomong madai mahawai bikin. Aloha. Amen. Ngomong bikin kada buat kalau na single bikin kuat di rawan yang mai matematik kemudi. Ngomong bikin kada tangan aturan na bikadibi kina nerungkula. May nasinga kero bitakina na wadlo tumo na ulo February na Ronaldo Kimaton ngosa ni matini mo Natalia mo may luto kina takikim ni winakata nga miyo toro na monobo miyo hadari dala kina na kalu mga winakatakim ni todo sara na leo ni loto may buwan na nominita kalangase kundi tala matambose ikimulika na niluluto na nung nibito ko nito yung nawa yung talong ni Ronald Aki
Sali ito yung nalaka. At sa mga mulay na tamata. Sa Yesuwa na kayo. Nakataka kami hawa sa ni nakataka raw-raw. Lewa ng di kay Kai, lewa ng di mataloto. Yan sa barang mga buwan na kalun na nalawa na katuna. Sa bagay na nakataka na naman ni Dobito Kunyan, buwan sila na masok sa garankina ni Tanya. At sa lolo ko may naliyon luto, kakin Bernardino, nakating ng luto may kaya na doon na kalokwa na mga pag-away, yan ang binaw. May kaya mo rin na baro ko kumain na maluto ito ba na Queen Street, may marulun, na walo baba, Queen Street. Wala doon ito na luto, yan na may sinatamo na doon na kalokwa. Masumaso na rin buong luto liw. Doon ka doon may nabitu, ono kina, natabangan naman may kakakina luto. Kaya Bible study, mga doon ito na palinumbulan may na Shriners Children's Hospital ay kanululu. Kaya na may sinagululu na may mamanin mo. Amen. Praise the Lord. O binakatabi ko pa, binakabagaling sa amin kini. Kaya sa amin kini Hawaii. Na kalungan may pagdari-dari kini. Kalungan may pagdari-kina. Dalam itu yang dari laku-laku mo, dalam itu lumayan. Praise the Lord. Baru tangan naman ng bulan, dan lebih kata watakin at kalungan. Bago binibinakin na mga sarili kini, sarili na kaya ito bikito ng dolar o kina, nabikaw ni mga dora, na nito masunan, may nang geso ko ito bikin mo rin na kalong, yan ang nanong isang nga kalong. Doon na minsi, nagating mo may haway ni buwan na kabakaw ni Saro mo, na paling bulan mo na Shriners Hospital. Era sinito kinumo, era na mo ni Biti, na may matakupan. Era lago may Biti, o era na mo ni Sudun Dole, Ora namon bebe na lingana na padra na dokuna na be mateso era ni garabi ba bunuai na orthopedic era men garabi kina na mo bebe dona min sila buat ka kino mo na nalo na ba lututa ko iro mo o ba ni na bo na klo ni ele era la bebe ka siklo era ni sa ni ko sa lut so era la ma era backslide to sa la mo sa ro Praise the Lord. Kasi sa amin sa dosin na maling bulan na mo na timo kina sa do ni timo hotel. To sa amin ni sel timo hotel. So ka tarong sa do na mo klan gin. Ayoro ni klan na klan. Sa la timo gin. Na chorus kina na kitulan na klan ko pa. To sa rin ni. Na mo ni koreano tutu. O kila ba? Ko ta kana siya. Saud tinabon siya no sa tarin pa sa ko. Iya, tahu itu sama di situ. Kemudian nga sa lutusan ng dokter. Tatawag na Yesu. Ya, kalau ni na kabuan kalau na kaya mga daro tipo. Na maramos na ko may balingin bulan rolak benar sa mga bulay. Doon na may kamay na rolak may kung na turang mo ni Lubena era rin na punuay may India, punuay may Australia, kasi kanya rin na mati. Doon na yapan ng moniko. Kalau mati kalau saya dulu, bang ada sini orang mau terima dia, dan bayi sepuluh mana na hotel. Kalau lakukan dia di sekolah kalian dan lagu banyak oleh reda sana nak turang ngomong. Lagu kalau turang kalau kita lama, waktu sana lebih pak, ini cia. Orang cuma ngomong, tu cuma itu turang itu mundur mulu. Kakak beliau, total lah, pulau tu minggu sana lu tu sana. So di pulau kalau main hotel, kalau masuk lagi nol bela kan, sih kan kota ini nol guru. Masuk lagi na lugar na sinatamu. Ngay karon ni mga sa engineer ko total. O kero sa boro na bibiti. Sa bakang bulan na lugar mo lang kalong. Praise the Lord. Ay ko rin siya na kung marami hawa ay sa sarang karan na ano po ito na mawin siya. Bakang bulan pa sa natural. Yesu rawa sa melilut mo siya. Doon na bitinanin doon na marama liliuni do luta ka na worship may na whole harvest at talaga may naluman may luta ka na share na no ni dito anniversary rola ka girti ka raw ala ko na ro na kita man go trasale luto taliti ko may biti di kuha taba bini binakina mga libo ko na kamo ko bini binakina mo na tura ni sa wala nga ni mga bulay o ira na kay biti ara mga bulay talaga na lagot ko may biti da lagot akina na tura na kami ninday nabi na mata sa timo ni na Bible study
Dona ka ng baklat mo ni Shara di Quran. The Bible study mo, wala na kay Binti, wala na kay Guam, wala na kay Samoa, Micronesia, era tuwe bali ni mulai. Na bali ni mulai tu kina na non-rawat ya, baka tu na non-rawat ya. Era baru bina tu. Sa atas itu kan Bible study, satu seremir. Kalau saat berbeda, menyopi melimo lah yang menisolim pula. Sa dosa lima min masuk, dan sa solim pula todo. Boleh lebih dia bersolom pula dan ketemu pada berpikat. Oba bini bina kena boleh buat kalau, enak kami di sini ni. Saat kita tuan nabi sibuk, na beran nabi kai. Era sa karet ko dua, so beran saat itu dia na lagu mai beran belu. Dona dorbo lagu mai biti. Arto klak na arto na lagu mai lambasa, sa gir-gir tu boleh lu tu kuar, sa do guru balik tadi temu na kuar. Sa tu na stil tu tiba gina mo, mena kaku ni dona vale po. Daru na si koibir kele solibir na text pera ni takabir na tukunyalo be takabir. Sa tibu mai na mada rosa oti, sa baga do tibu mo ni kuar. Amen. Era sa tare tibu na ndui kai sa mola ni kai biti na dona maramo ni Korea. Maramo kero laman kero dini na do singa kero le garage. Kero sini kele pa do kero laman ni na malo ni bale kero le wa mo bisu wa. Olha lá, já não é de Santa Rita passar na marra de Coreia, mas nada não é. Então não quer nada de comigo. Samba boy, é o Dio. Eu não vou por me ser de cancer. Quero Manila mai, quero você vir para você de globo. Subir na nambolo quero masuk lagi pai. Mada oleh ser aqui na mada karena quero ler di batalha. Turbo mo persa, turbo bisa na puno na nambolo totoo saya do meu. Praise the Lord. Kau yang waktu itu dalam Turun ini balik pasti sangat dulu. Itu sangat sekali itu suatu itu bisa sangat suatu. Dona sini kalau lebih sekali kian sangat tahu tu satu nih. Apa ya kau? Sangat musuh tu nih mana? Kalau lagi kalau masuk lagi kau, harus tali kita nama tahu kalau lagi. Sabu lagi nama kau. Satu lagi dia total ada dona sini kalau sangat masuk ke dulu. Praise the Lord. Era muna au muna lucu muna kuat. Merah mungkin muni na masuk lagi ke tu juga. Praise the Lord. Boleh kena balut ngabo. Suduki na balut mai hawa. Kalau dulu, tapi kami nak kena bagaimana buat nak kalau kita lihat sama bagaimana kira tu na Samoa. Samoa. Tu boleh kacar nanti kira tu norte balut tu banyak kata cuba tu yang kiri. Kakek tengah kita baca kami cari tu perkara. Kena biar kita nak balut di Samoa. Kami misalnya beliau kain misalnya tu kami nak, karena bukan kita katakan di Turana, karena kami di sini di dalam. Kalau kita kan di dalam kita kena Turana, amen. Monikila nama lebih bukan ini saya kita kibian. Yang maka kalau kita nak keluar mereka, maka kalau bukan bautan ini nak tu pun nak katakan ini keluar, karena bukan boleh nak kemana. Biar lesu buat nak keluar, karena kami di sini. Amen. Sana rata yang punya loh, praise the Lord. Kita kau kalau di Honolulu, kini mana dah mau kira begitu. Lepas tu nampak di sisi di bagian, praise the Lord. Dan rakyat bina ketuaan, bina orang tu dorong, dapat bina kita boleh buat aturan. Kita tu masuk tribun, kita sekali tribun, karena dona pendidikan yang masih lebih gitu. Tu tak cukup nanda di sini. Tu satu masuk, saya orang cuma main tahu di pakai. Tu saya itu masuk lagi cuma ada orang nak aturan. Saya masuk besok ada kalau di sini. Tu saya ni orang mau tahu di pakai. Dalam minggu ini puasa, biasa saya tungan dokter lemak tanya itu juga. Sarang kalau nama ya, praise the Lord. Oleh tanah kalau tahu tanah tanah mana, sebab dona punya umur aku sama orang tengah tu minggu. Oleh tunjuk kita nak kalau puasa anu seperti yang lagi kian nak aku kira, praise the Lord. Kita hanya sama orang tengah cuma ini kita bagaikan, oleh tanah punya umur yang lebih malu tu kan, amen. Tentu semua negara masuk. Kemami lebih di kemudi nak keluar dan sini begini dan kemudi nak keluar dari berita merah sini nak Allah makin dina sini dona bos itu bikin mana kemudi pada tata segera. Kemami mata laut, kemami reki, kemami boro-boro, kemami kurit lagi dinga, kemami seni ni Allah beritahu. Você vê que na minha segredo aí. E você vê na barra roba. E você está na via, e
Vai adoro la bonito la tamu to. Vai ngadra bana mi pakulai. Vai bina kata na sereki. Vai bina kata na bola bagaya mo na bola super loto mo. Vai na rawa na lona ko sulu mi pa na pagate. Vai ta vai na vai patas. Vai bina kata ni labo ni makasiri na na bausi. Vai la ba la di kakana ni makasiri na na lolo. Selenga da mga kemi mi kota mai mi kemoni. Mami alo pagade di sa bulu ko chogo ni lebu. Na kalau pa kemi sa ba kaluki. Sikile. Não me engano, calou na lagela. Ele não toca. Na beira da que se me lembra dele. Tisu, lembra bola. Dalam 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 lesson, ingin volta mo klele. I período na wasa kini kan dua. Ingin ngayon dua. Ia na bagambauta sa baka ni sa bagalori na beka sa baganunitaki. E baka ni sa baganitaki na beka sa taupuni. Dahil kita naman na tingin na tingin ito ni sa kaumo sa rogo binangaki na iyo ko iro ng asi. Na bagambauta na sa kilakina ni sa iya na bimbuli na bosi ni kalu. Asa seganitaka na beka sa rerema na beka sa kuniti. Now, faith is the substance of things hoped for. Kaya bakit ito naman sabaka? Daw si talita na natin na sabaka. Pero mo, nabangkota sa hekokina na kasabakan bibitan. Sa rin baka, sino talita yun nababagyan. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good testimony. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Having faith in a God that is unlimited. Hallelujah. Nakaluan ng karaba, kasi niya lang ni Pena, ito na ka, ito ba na matamata. Nakaluan ng karaba, kasi niya lang matan ito. Araw niya lang ni Kuya, ay nanona kaukawa, kinanona bagadalaka, kinanona bagayato ka, ay nagkabinisigan nila. Praise the Lord. Nakaluan ng karaba, kasi niya lang tigitigibu, kasi niya talaga nanona itabadaba. O kuya mula man na tao mundo, kina tao mundo. Nidabay na muna ng lasyon na kinakabang na tamu. The word of God. The world was framed by the word of God. So that the things which are seen were made of things which are visible. Nakanda sana ya, nakama mai, nakalo na kaya sa nilay, and the single level is single nilay. Praise the Lord. Nakalo na karama, kung mga polo na naman na wasetono, tingnan ang sunamulu, to him be the glory, who is able to do exceeding abundantly. Nakanda raw ni Dabuta, kaya nakanda raw ni Barananga Lukina, nakalungo ay sa dede tibara. Kaya panamale, ay nasingal naman din ay, nakakaya na endaro sotaba, endaro laban di rumah, nandiro ni mula, endaro tigo kina ni kuwa, ay sa rawat tigo nga, nakalungo naman mo, may sotay ligo kina, ay nasingal naman din ay. E leo naka, ay nakakawa na tamata, ay nakakawa ay nabagambauta. O quando vai Honolulu na mo ni Bagara Muka, kaya mayele na matay na ni Bagara Wayo ko sa Marcelo Zay. O pala te kito sa ni Sota. O pala te au sa ni Rini Koya. O pala te au sa ni Kila na qualification. Yan yung mga timamay, au sa Bagara Muka no pala te na kauti au may Honolulu, i LA na kauti na Marcelo Zay. Praise the Lord. No na timamay na ra, and the barbecue tiko. Che bulikilani do lokalo, brother Sora na merine. Oni la kola na mga oni so ni kila, na dama mix ta kay koya. Yo ni mga bangka, yo ni na kanya tua na barbecue karabaka. Amen. And do la para para ni kana, la para bafe. Do la koya na di ta na kakara. Oni so ni kila, na dama mute kya koya kuka. On mo mai no mo motoka ni kuwa. O ba na na no mo motoka na kauti ko mula mai, e ho no ngo. Kaya baka sa makaki na mga bangka na kaya mula na kamata.
Praise the Lord. If you can be dependent on the pilot and the cook and the chef, why can't you do it for God? Hallelujah. Meu que quer na duranga era a carne de singeridade. Dona vossa dona muita vaga vossa mano não tem that we limit God by our prayers. The candina and the dona lana na kalo e não da masu. O tiro vai hawa e boca sama tranquilo na vossa bo. E vida na cara para tranquilo na kalo. Dua. We limit God by our prayers. We limit God by the things we do. We limit God by our learners thinking. We also limit God by our faith. Hallelujah. Bisa leni na mga bata, and send mga lokal turana, and I can see in that. O ikaw matikiyaw, and darugarawa na nakalo through faith. E sana tanin yung ka. Sana yung mga taga na naman tayo, magkarawa kina nakalo. It is by faith. And I can see in that. Nabakana, binimo. Sa raw nito na binimo, kaya baka sa nito na fabric. Praise the Lord. Alam mo kaya kina turana. Send raw nito na roti, kaya baka sa nito na falawa. And then, kaya baka send raw na nakalo, kaya baka sa na bauta. You need faith in order for you to serve God. And I come and sing it tonight. Meron kaya kina nakalo. Nabasa mo na mga muta, nasara mo na kaya na ibang mga daw. Nabasa ka tunay na, nabulay-bulay ka na nabulay business. Binding yourself with. Kaya mga sa kaloma, o sa mga mo di kwaya, o sa ramay, o sa mga mo ko di kwaya, bakaw kawa, dahil na kami nisihin na nalaw na nilo mo mga muta na kalaw, nalaw na kaya na law raya na namundula, na ibala-bala bakalaw. Praise the Lord. Balik na ba? Nanona lagi-lagi kaya nanona dere, oleh kita akan binti kaya, and a transfer iba-ibo. Yan ang muna, dahil narawa kita ba nila na kalaw, and I can sing nila. O sa tingin mo may lutok ka. Tulungan na kasiliro ka. Tapos, soro na lang may kanya. Soro na may prinsikola. Soro na may binunatani. Desumay. Arabay tayo mga usalik. Oo, nagturo na mo na may kanya. Bago na lang may prinsikola. Kaya tulungan mo ka. Wala pa mo lako nga na throne. When you've been to the throne, nakawala sumay kina. Nirararoli ko na po itami, era na kilado, kwemo, ele sumay na tigo-tigo mga turana. O wala nito na tayo ng posesi. Nakawala sota kina kalo. Kabo nga volta mo, ni sa lesumay ko ya, sa sera na kiniriray, na makadariray ni kalo. Balik na ba? Ni sa wala ka na ino ko ya, sa transformay, na doon na langin-langin na turana. Kaya na tigo na, kaya na lotong tigo mo ni ko you need to have faith in God. Praise the Lord. When the surah in a white tongue, before you say a word, they can know that you have been from the throne. Yes. Praise the Lord. And I come sing tonight. Now faith is the substance. Substance. More the substance of things hoped for and the evidence. O mga motibo na nananamamalo tantal, balik na marama turin rambaram. Basta labayan. Sarili na mga mota, kaya babayo, ayaw niyo, kagrawa na natutunin na nagsulu. Nadama na substance, may pamulay. I need to be healed. O sa tamang ito, kaya naman yung bunuwain mo, sa hindi na mga mulay ang rawa. Kaya nga sa kilanya rawata. Nanon na substance of kaya ng mga mulay. Sa toso ito kaya, nanonabala ka doon, sa araw doon ka nga yung nalingan. May tanawa nga na tuntun suri ni Tura o Jesu. Kaya kaya na ibotan sa bula, sa lesumay na kukuha wala Tura nga, ay na kami ni Sinitay. Sa araw, nanon na substance of things hopeful. Nalawa, huktan sa kaya, noong mula. Nanon na sa mula kina, kami kaya na lesson. It is the evidence of things not seen. Praise the Lord. These are two of the substance. Hallelujah. Sa nagagaling masik naman na evidence. E rawa kaya, kaya makawa mga bautan na kalo. Ako ni mga matatingan na service of God. Praise the Lord. Mga matatingan na turana, e na kami ni sila nila. O, dami ko na matagal na mo, pawili ko na nanumuleso ni mo. May bali. Tama kaya ba tayo na turana? Tama ko ba, tuwa mo.
We must have a substance before evidence is produced. Ako binusunan ng operasyon, kamu tahu apa? Tahu seperti operasi. Menduan ng substance. Kung nakao, baka numita ka sa tayo kina na kalo. Di sa baran na murimay na evidence. Hallelujah. And akan disingin na. Kaya karuan mo, kung karuan kayo natulang matagal na. Niyo sa nakuha ng substance na namulan na, God is going to release a corresponding power. Meso tayo kina na mamumula. Now, kita na healing, na power na release na iba is the power of healing. Praise the Lord. Now, pinakita na sa tayo na namumula mga mati bumali, na kalo, na sinamay, na kinakaukawa, mo sa tayo kina, ay na kami ni sige ni tayo. Na baka na mga maturin na mga mo, o kaya na mga na mula na healing, na kaya na kabla kalo, may release na na healing power. Hallelujah. Meron kayo kaya na tulaga, ay na kami ni sige ni tayo. Kaya sa mga tipo, nakakaw kamura ka tamsuka. Praise the Lord, hindi na. Mula ito talaga ka, mga moto mo. Nakakaw kamura ka is not proportional to the rewards. Hallelujah. And a laylay nakakaw kamura ka, and a level laki nakakaw tamsuka. No, kaya ito na puli tayo ka. So, wala nga yung doon na tayo ka, para tayo ka. Yung kaya ito na puli, doon na siya yung mango, ni sa kumuman na puli mango, and sana wala nga ni Dola na panabago yung botak. Hallelujah. Kaya panabalik, na reward ka mendang garaw na. Wala ka na kanila yung tea, and Dola ka mga tangara, o na kamo suga kina, and kami ni singa nila. Praise the Lord. Meron tayo kada kita na tulaga, and kami ni God. Bila naman kasama mo yung nabulot na kami kaya, Dolo, kapuan nyo ay alam ng nakamo, and ang laylay yung mga do not limit God by your lack of faith, and akan singin nila. And sa mga nasa sa ulo kawan, tigina basa ng ulo tol, kabangan ng pertama, ulo ng kaya bertanya, how often they provoked him in the wilderness and grieved him in the desert. Yes, again and again they tempted God and limited the Holy One of Israel. They did not remember his power, the day when he redeemed them from the enemy, when he worked his signs in Egypt and his wonders in the field of Zoan. And the son of the Kabangan, I baka kayo nituran. Kabangan ni Bortamo, na ulit kinibigan na rin po, no kita na mo, mando bakar na numiyaw kina. Yan po, yung may sinari, era sa mula naman na kalo. Tama ka ni Bortamo, they limited God by forgetting what he had done. And kami ni singin nila, meron kayo kaya na tulaga, and kami ni kuha. Sa kaunti naman na tulaga, kinando naman nuwa. Era sa may mula kina, era sa mula nawa, naklo. Era sa may alala naklo, sa senatala kina, ni Rawira, na Rawi kalawa. Lewa may kaya na luto tibong mo ni kuha. God has brought you thus far. O ito sa rawa timulay, ito na point ni kuha, o sa may magtay mo kina. Baka na matasoti. O kito lang may bali, namatay hindi na may bali. Ito sa may kaya tumang na dira, dam-dam tu. Di cuma turang ni balang. O kasi ito naman na red light, sa may jog to. He was marking time. He was jogging. Nawala ka cuma kwe, may nungan ka ba na dina. Lepas teman-teman tu di kuat, ito makan turang maya. Ito sa ito may na red light, ito sa mark time tu. Sa sini na wala toso, boleh kita sa red di ko ni damu. No red ni damu, kaya ba na denja. O sa may red ni. Sa sini mo ito na mga bata, mo ga mo kalawayani. Sa hindi mo na lang biya makita. All we do is come to church on Sundays. We sing songs, we do this and we do this. Sa ito na alo mga mula. Hallelujah. Nakala na sa ito mga mula kaya naman ito mga makatagalan na nadambe. Hallelujah. Meron kayo kaya na natulaga. Ay kami ni sinin tayo. Sa kailan na green light niya, nagayawan na naman, nasa tabagan na mga sari pa rin ba? Di po ang magtabang ka, magtabang kalawayan na mga bata. Hallelujah. Sarang tamaan na namode. Hallelujah. Meron kayo kaya na natulaga. Ay kami ni sinin tayo. Hallelujah. Sarang tamaan na ng time. Sarang tamaan na warming the views. Praise the Lord. Ay kami ni kuha. Doon ang kunsunod ko may Hawaii. May tubo-tubo lang ng doon doon, ay tubo may kaya na loob.
We can relate to the Nimbula, the Turano Tishu. And never we can that. And the Vitarano, again, and the neighbors. And the Vitarano, again, and on the friends. And the Sotan and on the Songo. We want to talk to them about sevens rugby. We want to talk to them about dashes. We want to talk to them about the banquet. Why don't you talk to them about Jesus Christ? Pada tutu dia dari tutu ambil rumah. Dan orang ayah kau kalah na mga bangka. Kau na yang mga lewa understand na usama itu kira di kuah. So we befriend them so much. You want to talk about everything else except the good news of Jesus Christ. And we will kena natural di kuah. Hallelujah. And orang ayah kau tambah ada bahasa menerima dan orang main lina. Na kalau sawara tipo na level kuah, we have become too comfortable in our comfort zone. Kamu kalau yang dikira sekali kilai. Let God take you through. Hallelujah. Ema kami di sini kuah. Kita bahasa rawa kuah nak kalau. Kamu ada bo. Kita bahasa rawa kuah nak kalau. Mereka tipo mari. Elo kena tuan minggu ya. Tuan minggu ya. Kamu sosok nak. Do naman nawanum o tungan no buka tu manibali sala ni anyway ke ba sarao ko na klo me kau tio me no no lo ba ke the klo can still take me further than where I am right now. Oi ko tana kamu no timo kire ni kwa God is wanting to take you further. Bakaya na tano mo chuli kwa na sena ni barabata. Hallelujah. Tu cuma mana? Orang nama lom tu cuma saya. Orang nama mana lom itu? Dan lembek mereka bonita. Tama kita tidak tunggu di sawar dan kita akan menjaga otak taono. Kita tu kena bunuh yang mana ni mula. Whatever surgery they can do and perform, that is good enough for you. Tu ni berapa? Kapua yang dia berkira. Kalau orang yang drama, sana yang lain. Hallelujah. Kenapa mereka mati di bawah? Kenapa mereka mati di bawah? So we can do mati bawo. Saya lawan kalau terus, saya lawan kalau betul mati. Ucap kalau curi bunuh. Kemana saya lawan kalau betul mati, kudu lawan bunuh. Praise the Lord. Kudu bunuh mana? Lawan kalau, mana tak mati di lawan kalau betul mati. So we can saya nak accept tak betul mati. Question nango. Tolong mana lawan mai kamu sudah mana? Saya musuh. Apa yang mana temana? Reda, lain. Namun yang orang ini tumbuh dengan kalau yang mana yang mana pun. Kalau tumbuh orang yang di sini tumbuh dengan lalu. Okan buat kita orang yang kalau yang tumbuh kan dengan lalu na. Mereka kalau tanah yang kita kau ada reproductive miracles. Memang kita nak turun dari kuah. Oleh kerana tahu mati tiba kira mati disuka mati diuntuk semati lama. Kau pun kaji saya cakap dengan kalau mana kamu Masyarakat yang tak guna mawalan dito, kaya tidak nakita. Ito nang masungwa, may mas naman naman malingit tali. Na kalau rami, baka mulai ko, may magkasama, sa hindi ko na kaya ko. Nalang naman kaya, sa nga may linggo ma, nakanga sa alam nila kapabunuay, sa alam siya ito ginagawa. Kuha nyo, 5 tangan na kalong. Praise the Lord. Bikuha, nalang naman siya ko, lakang may ike. God wants to perform a miracle if you step out in faith. And I can see it in there. Praise the Lord. So we can say, sa ano kung nakito nga mo, sa lolo nga may nalumalangin, sa namusin na naman, sa namusin na naman. Hey, since when was your healing dependent on the clouds? Praise the Lord. Yang mungkin kita natural kuat. Orang yang sudah mendola pada kamu, dalam mata kamu di bawah bau dan tidak. Haleluya. Bawah bau dan dola kalau dan dola dalam mana? Kalau kita tidak pensar, maka kita tidak akan mati. When it comes to doing what He wants us to do, we have no faith. We are limited Him, and I can really sing it again. Praise the Lord. Never take care of the dola, and I can really sing it again. Kalau kita buat sesuatu yang is a supernatural God. Yes. Betul ada benar di tangkal lagi. Tapi orang kita mereka mungkin nak kalau expect a supernatural element and akan berdiri. Mereka kita nak tulang and akan berdiri itu. Praise the Lord. Pada malam apa mati lawat kita. Boleh ni Elisa. Bang berapa?
Metu wala tamatang ko sama tino tibu. Terus ati mana metinani. Sa sengin do ni rawa mi boko tina di tira. Tama ko ile sila kala ko ni kuma na mai tama ya ke. Tama to metu no lo koro kau tama. Ni sa ko na tama kami kena ni lo tamu. Sa sine ngama na tama. Era wai. Itu no mo ile sa ko kau ni bulta ng lumur kina ko mat mo wai. Wala turang kena berama sama ilemunga na kena roro na wai isa sena na tabaya. Dona buli kena ni kwa kena mena do bala lai kena na beno na kena. Merawa bona kalo na mga sila ni tunaya ni. Praise the Lord. Eka kusini dai. Na sa sila kina o sa mga demo. Eka mo baka sa mo. Na tamata sa eo mga demo. Eka itutu ni mo sa mga itutu na bagayalo sa virus na tunga na mga uso. Praise the Lord. We have to be empty to the Spirit all the time. Na tabara tunga, na lalo tunga ng mula na besina. Yan na muna, na tabasina di kina na besina kaya nga. Tapos na bagay yan na musina yan na moa. Tapos na bagay yan na sera o itura na, yan na loto yan na mana o saoti. Lang mo na besina. Yo sa alala ti kutura ang kalmarama, o na bagay na tu mga na kalu. O na bagay na tu mga katawan ni kumong kalo koya. Kala no, sime tukina. Lembra no, you become too satisfied. Lembra no, lamay. Sa may mga tao na naginuloto, may mga tayo. Sa may mga tao, bera na sere. O kami na daw sa sere ti ke. Sa may raki na nanuloto. Na tamata wala tu, wala na kalo, sere ni depende na para rami sere na dalawa kalo. Kaya no circumstances. O kaya na mga sere na dalawa marami. Praise the Lord. Amen. Kaya na tulala. Ela kami di sini na ya. Pero ni baka sama mo. Ela baka bata. Ela di tosoy kaya kina na mamuli di bala. Na uli na mga ako sa tayo tibo di buwan. Tabi mate, lega baka dadaka, lega baka ilabo, lega baka magkabubale, lega baka biyokini, you name it. Kaya baka tibo ni para baka bata, nakalo, ela rin baka tibita. Praise the Lord. Ela kami ni sini na. And I'm because you have so little faith. Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move here, to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Praise the Lord. It's not proportional. Kina kau tamu suka. Sarela, kaya sorry mo sita. Kaya sorry mo sita ng mga mata. Nauli naman mo, siya ni Mando na kanilero. Sabi na, ni Mando ng mga mata, nauli ni mo na may kamera, ay natoso. Sabi na, pero sa ni proportional. Kaya ba naman, na mga mata, hindi nakakukaw, hindi ko kina. Hallelujah. Sabi mo, sa toso na kanilero. Kaya naman kayo kina na tulanga, kaya kami ni sige rin na, praise the Lord. Na mga mata, iba yung kanilero mo naman. It enlarges your inner landscape. Amen. Ni sa level lama, and na may orita kina na may kanila may tambak. Na nabulo, David na nabulo mo na ya. Na sa ako na mo na ito ginapala yan. Sarila. Sa rin ito, na professional, unanointed soldiers. Ni Israeli. Kailangan mo yung dua na unprofessional, but heavy anointing. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya may mundo, malaki na mga bauta. In the landscape sa ramay level. Pero tuwa tumaya sa kasaminji may koya. Kaya mo kayo kaya na tulanga. And I am coming to sing and die. Praise the Lord. Ano ito na mga bola? We walk by faith and not by sight. Kaya mga by sight sa atin, no tenita. And I will take care of the clothes. And I am coming to sing and die. Na mga bola na kakong kawa. Ang wili ka doon na libo. Wala kaya ito na tulanga. Fia na rebe. Tudo era capumba. Guerra vai na bomba, tá na lendava. Sa sendo do etuia. Fear knocked on the door, when faith opened the door, there was no one there. But the fear, I never got faith. Praise the Lord. Jangan lupa, orang itu adalah orang yang mana tipu. So kita dulu, tu memang terang-terang itu bukan itu baru. Cuma dua terang kabarong. Kita lima kali kita nggak pernah kasih keluar. Saya kita dulu orang tak kabar.
Segalini lemo pasa tiwe lama. Lemo pasa tiwe kambaku. Haleluya. Ena wala nenu ke naka wala luke ko. Ke makasa tu ke mdono wala mbota. When you say to the mulberry tree, uprooted, they tell you what to eat. And the tosok. Sana na wala mbota, ikino mo natanga ng kabo. Sa abur na ke, sa na replant na sa nagandua. Ena meron kay kanya na tulanga, ena yung kami ni Siglinday. Wala ka na wala mbota, mga rambay yung taka, na possibility ni ng mula. Ito yung may haway lo, ito sa lemida, ito siya nasabi ni Haro Leilay. Pero nabi matulog, pero dahil na moment, ito ka na narosong, ulit ang lutan siya bila. Alay, sa tinunda na kalong nagkatuma. Pero kayo ka na natulanga, dahil na yung kami ni Siglinday. Diyan na muna, mapakambaw takina na kalong. Kaya mo niya lakang men sa may bitse, arithmetic. Praise the Lord. Nandua kaya nandua, ay narulog nga. Ito na kataling takina na fika. Na ansa ay nasa yung misaw. Kaya baka dua kaya nandua, ay narua. Kaya baka dua kaya narua, ay natolo. Kaya baka kina nanonoro pa kang bauta. Praise the Lord. Namunuan na rin sa mga babat sinango. Kaya ba? Nandua kaya nandua, rua. Praise the Lord. Ni misaw nga, hindi meron ng naman mo, ay nabisaw talaga na kinisaw. Sa misaw nga nandua nga merua, sa natolo. Sa misaw talaga na rua nga natolo, sa naba. E makaki na nanong bulan ni kuwa, tu na kaya marama. Nanong lang lang mo, staka, ngalipin na yung pwese na mga mauta na kalo. Di sa turuan na kalo, mati kaiko, makinahan sa ila misaw. Kaya mo na sumigan sa may makan tunga. Because you do not input faith into the equation of your life. Hallelujah. Praise the Lord. May miso man na may lako-lakong mo. May mga tuliman na yung mga mauta. So kita sa atin din manulog, we become stagnant in our faith. Sa kailangan away, kapag sa kanya wala tinuay, nakabadole mo kina. Tama, nakabadole mo na. Namulog mo na. Praise the Lord. Meron kayo kaya naturana, ay nayak kami sige nila. Kaya bale, medabulina o kaya na lewan yung loto kaya. Medabala yung ruma, na may nula kaya, ay nanong na equation ni Narama ng kalo, na mga boti ko ya, ay nayak kami sige nila. Kalau dia kata mau kakak bantu laka, kau kau tahu mati tiba di kuah. Praise the Lord. Sakit orang memu, wai di mati, sakit orang mau pakai orang bibi bunuai. Maka tu rumah ini kan ada orang mau dijisu. Praise the Lord. Kalau kau tu ada orang lain sel, ada lelaki pada bunuai, maka tu rumah ini kan, ada orang mau kena kau, ada kami ni sini dah. Praise the Lord. Yo beri masuk lagi, nak masuk lagi dia tahu mati, lain pula kalau mereka katakan, nak mau kena bau, tak ada wai, buat kira, apa yang tahu mati, ada kami ni sini dah. Haleluya. Ang makasama tayo kung nagtanong natin dito. Nangunan, sa doon mo ulit ay kina. Kaya naman tayo, mga matempan doon ang biyahe na doon na layuan. Doon na, pura nga, ito talaga mo na siya, tarahin ko, pwede tumalas ka. Naman ka mo man tanong layuan ni biyahe. Ako na biyahe, siguro na 1 million feet na kinarep, siguro na 500 pounds na kinarbibi. Ang ganito naman ba, may makasama ka. Yan doon nga na, doon mo ulit nga, doon nga nagawa ni Sunday School. Kaya magkatao si Pito nga, kailangan may pa na 500 pound bebo, pagkatarangan ng sunan, may basunan. Dahil kawayan, nakakamota na kawo. Praise the Lord. Siya doon na nabet, yung nagkamulikuha, siya doon na ngayon eh. Kung ano rin naman ka, baka narumay kaya na baka maulit Jisu. Hallelujah. And kami ni sige nila. Kung ano kawalan mo, your problem is only a problem as long as there is no solution. Nanamula ka, and nalagay ito na, kaya makasend doon na kaniwali. Yan nanamula ka, kaya makayulki na, napakambote Jisu, kaya nabisuta kaya kaniwali. Namun kayo ka na tulungan, na kami sige nila. O muna tayo may muna itong mga soy, tulubira. The promises of God become promises only if you do not act on it. Na boss ni Hana kaya hindi ka o, wilikin na ng mga mula ini po. E na boss sa wali timula ni ka o, na siya ni mga mula ko, may atong mula na, o kama kinendura ka. Praise the Lord. May mukha kayo na tulungan, na kami sige nila. Bakit na ka o, kung nagkachuli ko o kaya no create ka na possibility. Hallelujah. Nadama impossible, hindi mo na mga bauta, na kalau create ka na kabo. Era salama na Israel, era sa tuma ya sanu mo ina na mati mo ni spita.
Sa dua sa mo na wasan na mundamo. Sampai pagandun ito na na mendo itong bali ng dalinuay, na wasan mundamo. Sarila, there was no possibility. Nakalong na kirita ni kaya wala kamo. Yes. Hallelujah. Nagdun lang na wala na makalalanga. And nagtong bali ng tamata, and nandali ng mga mamata. Orto na ito na ibili ng mga kina. Dito sa kolota na naman ito mawala, the possibility of ito ng matira. Praise the Lord. Yan nakalong na kirita na tanin mo na kamo. Sarap na meron na ito, ikaw pa, ito na kami. Sa gawa sa kinetoma. Yan ang muna, nagawang mo tayo na naturana. When people say it is impossible, Nakaloan David says it is possible. Hallelujah. Kapon no waran tunga nakakaba bunuay. Kon no waran tunga conventional thinking. Oh, tumo to wango. Na mate ba kawa, na mate ba bubale, na curse no to the generational curse. Say whatever it is, masama ba na kalo, kani kana mo tabo. Kaya makasama ka na sorry mo din. Sono mo sita, no puri mo no etos. Pero kay kana natural, kana kami ni sige nito. Kaya katong mga kasama, pinodit mo kana. Na mga motor kana o na din mo magina, na mga boss niya la na ko. Many. Na mga motor o na yato mo kina, na buno ni mo ni sudo kana oni. Hallelujah. Ito no kasi tin gano at tinatong sa ulo. By faith the walls of Jericho fell. After the army had marched around there for 7 days. Okay, the killer na killer talama, wala ni Joshua. Amen. Ang tombale mga ono, wala man ang dami, kabitu ni Singa, kabitu, wala man ang dabuhi, ang kayo sa ambale, na balik ni Jericho. Ang sa tibo na Israeli, sa tibo na muna ni Wayne Sudo ba na kinaoli. Sa reda, nalabat tama meron tipo, the walls of Jericho. Wala talaga, tibo ni Kuwa, yung wikanda, ang dasama tibo na Romaya, na Wayne Sudo kinaoli. Mora pelindung cuma nalala ka kecil ni kau ya. Pasti kena tiba ni kuat. Nampak ni kau kadang-kadang tahu 50 feet tall, 50 feet wide. Sareda, dia nak kesana tangan kena tangan. Tu nak kena tangan lo, di rumah kena tangan lo. Pahono, nak tombale, dia nak kacusu, nak kakun ni doa bosa, ni ngarutka. Apa yang sama terus dia sareda. Dia pakai doa ni bosa. Mengai pentingnya di sini kerumah. Ocho sulo was lagi tu menurun. Oh, no tu tentang kalau saya itu kalau bago. Dua tamata, dua negatif. Saro le rua tala ke rua tala sale ba. Saro tu tu Joshua ni malu cuma dah. Menu kai kan da tulaga, era kami sing nai. No bila kata mo ba ni no potential. Ada kami sing ni da lama na batiko. Ena bang bauta, ena bang balakina. Nakalo, ena sing ni medinai. Praise the Lord. So we can know, and the sakila ni we can gift. The sabana ni the exercise taka. Sabana ni the tabaga na kena. Makasari mo rin activate taki. Wala talaga ni anything na anyone mo ni mga bauta. May mungkin kaya na kalo. And kami ni sige ni nai. Kaya kawin na rin mo, itong bali mga mitu. Amen. Wala talaga. Merawan nila, talay raw tipo nga, continued obedience. Kaya karua, betiba mera na continued patience. Kaya na tamatalon to doon sa nga, kaya na wasot na parang hindi. Doon na nakalila isa nga, pero praise to nga po. O durumay ito ba? O regular na mo isa ako sila, usando sa nakikinig. Meron kayo kaya na durangan po. O ito siya meron may haway, di ka na dynamite. Pwede doon na kaya fuse. Kaya makailangan na kaya fuse, o wag na nagawa to, sana ba? Kada mo tayo, ito na meron, bang malamutan ka na ng fuse ni Mosata. Hallelujah. Kalau nasa wala makina, and then kada mo tayo. And around that, kaya makailangan ka na bang mauta na kalo. O yung mga marama, tapos nito, wala ko tipo. Bang malamutan ka na ng fuse. Hallelujah, ni dynamite. Nagkakuha nito, totoo na kaya kada mo tayo. Waktu jiru dia bermula, sorry kami dia sampai tu kok. Dan orang sakar mau tu cina. O saya dah beli tu kita tu nak kau tu. Rela, lemu ke kena tu lah. Dan kami sini kuat. Praise the Lord. Nak tahu sahaja setiap orang sorry kena mo. Kena tambah talon tu. Kena mau tambah tandau. Bintang pusat terang. Tentu memang tu lah mo sampai memang hari lo sini kena hari. Allah bendina nak kena tu tokan. Hallelujah. Kalau tinggi pamandang dengan dalam putra saya kena tambah telur. Kalau tu pamandang mereka saya tangan saya dengan kau bikin telur.
Oh, bebe da non kena rokandina. Mem ke kenda na turanga ni bua. Praise the Lord. Yang muna mo barang mo takina na turanga. Kalau besar utamanda na no maru takatiko na blessing pasama ito na tingin ko. Sila na kaya. But God wants to do more. Selemu sana na kaya ito. Ako ni pala mo ang isinay. Hallelujah. O tujuh kali kalau cuma wala salida. Ena kala meu tala tunga. O sema ndanga ni punya lo bora nondor ne batumbo. I preach in church, but I never testify to my neighbors. Ena kasata itu ni pua. Pero nondor stipo. Metau loko. Besar ni doa na bala na po. Kemar sana kawa na JW sana kawa na urna mo mani. Wala mo kaya na bora mo na kalau na kamu. O kaya na duwi kaya na nui mula. Hallelujah. Ena kami sini nai. Reda kalau dotraga dotraga waktu ventura, itu lebih main juga. Soalnya nanti mau masih itu lebih tiga ke. Soalnya nanti mau kini macam cuma kalau nanti tadi berbuat. But he chose to remain here. Era makan ada mereka lawan. Praise the Lord. Never kira kira natural. Tahu kalau kita nak kalau na kita tergas. Namun kita lalu kira berbinti. Cak itu sana lalu bawa o se li mo na ba ki na mo ki sa lo ki ba ba en do ka ne ta ki re rio en ta ta ka shi ke ke ni ka ka sa ta ka ni ki ba de to ri ke le ba ka pero veo que no subo que se ta ni do ko le lo ki na pa ma ki to esa ka na ni to na ne ri ta no na da sa na ko no do lu tin ko si tin ka ba to chi ba ni do siga sa ba go ni no sa ka ko le lo ko na ba ki sa sa ngir sa no to sa tuntun itu lah 50 tak ya kerja boy bopan akhirnya di mana ini tu sampai lah mana mati yang ini sih nak itu ya kini kan sa bos dulu tu ada guna pemuncul ini Praise the Lord. Saya comfortable lah tak kan na kalau yang bisa main yuho narawan nilai bulan kilo yang nak kayawan haleluya yang sa may dawakin na narinig kayo po yan ako hindi ko pagkalaban ni Hawaii. Sekarang ni kuwento na bulan na din. Asuli ko na ko kung natatak. Ito natatak doon ang may balik. Natatak may balik bulan. Mental hospital may ka. Ya nakakatakan siguro ang bulan. Ito, sa second support ko siya desmay. Praise the Lord. Sa naman kaya na doon ito nga. Sungsulo ko din. Amen. Napakilala ko na atmosphere one bo. Wala balik na wala na nalog. Nolio ko pa mga Mali mo sumaso sa mga sige dito ako may. Praise the Lord. Kami lang. Sa Logi, sa Logi. Kaya parang natin, ulo mo sumaso. May naman nagtutulog tinubukinan, may araw may mo. Sa barang mga tuloy kansa na sumaso may kaway. Barang mga. Sabi, buong ikan din mo tuloy. Yan tagatunan mo sumaso. Buong na tuloy wala may kina at mo sumaso ito. Praise the Lord. Wala talaga nakachukina. Wala ito mo, nakataka kami kalong. O kama timo ni mga bota na kalo, ngira bola makina na kaibibi. Praise the Lord. Porque na kaibibi tiga, Dios na mo sendo sa kala na ngara. Na na maso sa maso kirtla. O sa ko ko tu ni to sina na la makina. O radio na duy kai sa bula na marama ni Korea, na marama ni Philippines, na turama ni Bangladesh. Ya sa bula mo ira. Ya sa na melo. O ba mo to chimo na ka ka barko. Na do na sina, na la ko ta na makina. Hallelujah. Meron yung kabayani na potential ang kanino kino na kalaway ano muna, sorry ka muli. Sabi ka muli na ako rin po. Sa positive ka muli na kalaway. Pero kita lo kita tala na kita magsaod. Pero kita lo tayo na makasama mo. When you go, may training ground. Alam nila ang talikin, may tereng kita kinaikin, imbala nila. Kaya mabibira sa tuwing yung match. Amen. Kaya matulungan mo, Fiji desa ramai vale ho. E posso ver tudo, agora posso me bater. Fala muito bem, mas bate claro. Fala que ele me diz, agora tá bom acaba. Que eu nunca tomo buli na coloco. Vai me dizer, você não me pega calendo na coloco. E ela quer que eu não muito buli bem. Isso não. Agora eu posso não ter mais. Agora para o barro. Aleluia. Eu não vou tocar na pança de barro que ela vai ter. Tanto Filipe salah mai salah ya. Mau kalau mau baca Doro na barong tala kalo. Na kemo kay nandamo na nombala kay natama tala ena barong tala. Ena muna
na kata mai agawa na potential e ka vivi ko kina na kalo step out by faith. Hallelujah. Ke baka sa kada kalo mo yuti no lako. E na lemo da ke na blessing mai ya mai da tiba ke. Asa na ba mo sa le tumu ta le na mula ni ngara na kalo. Sa le lemo na ka sa bunida wa sa tu ni kila. Praise the Lord. Boleh kenapa? Sa le wa le mutang ni mo kam. Sa le ba le mutang na masu. Sa bula wa na bisi ka tamu. Boleh kesana ni mo buke. Hallelujah. Sa le mula ka kando na chuma kina dia. Ana kami di sini ni. Amen. Demo kiri kana kan turun ni ko. Sa bula ba na bulo sa ro dikana. Hallelujah. O sa ni kila na bulenga. O sa ni kila kani o kadi bikina. O sa ni kila na no potential. Kalau pol na Filipinas wasito. O sa ni maka kausa rawat kede. Seu sayamo sarayani. Au sa mumo tu tira me o ya goma yani. Naka ka taurio kina na tura mo Jesu. Lebu ika no anda sa na chuni ya goma yani. Ona na ya goma yani ni sa male o cheriko o sa taura na baka bauta na tura. Tauri ma titiwo di kuwa. Takolo na mo mole kuwa di kuwa. Ole mas lagi buso ko na mo. Ola ba no sa ni kala di temo ta chuko pa. Ola ba ni sa so mas pe mana. Tu masuk ada tu dia busako. Sarau no wa ko irara ni barbecue. Praise the Lord. Sa ni balata na bos. Balata na klo. Naka tu ko na tamata das not meta. Naka tu ko na klo ba ko ka bibilo mo. Kaya sa ko na klo ka ka na pambata. That is good enough for you. Di ko sa ni kila na ta mo lo ruma. Dai ko na tu na kemi ni vai. Romo ni na mata sere. Sali kilana wumi ni wanu wai tira lama. Praise the Lord. Sali kilana lego lago di rumah. Mama lete yang kuti wala buka mani mai biti. Yuta na kalau wala bukan bauta. Yuta yani wala kalau wala bukan bauta ni kuat. Wala terdana apa yang lifestyle possibility. Di rumah apa question. Makanya result and result. Makanya mumate kapo ni liba mana kakak ni berdoa. Haleluya. Kau makin suka tunggu di rumah. Sentapa no, saka mo bunay. O sa mga bulon. Bunay si lawan ng bula. Sila ni lawan ng bula. Bunay, pa mo ya. O pa mo na college sinamba ka na bunida na bigaran. O pa na kalon na bigaran sa ni. Keep on going college to learn here. Na here ni kana na mesa. Praise the Lord. Kila ba na ko ni mo mo ko. Beba kana na mga maturin na mga not a substance, me umbula, di sambula, sa evidence, e kaya ko na Jesu, o di sa kareo. No muleka kaya na matara na ni no su, e na kaya sinidai. God is going to release a corresponding power. Mr. Tabasara is individual needs. So kita kena kaya ni sa tor ni. Bos ang tutu may haway. O ni tutu may wala. Hallelujah. Baka sa tor ni buwan. Nisa Ramona. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Tulong kami naman share. Glory. Nakalaw mo na natin ang tanggase. May pinilikan na rin mo mga baka tani sa ako sa libo na kalunit ko. Hindi nandun ang bisaw. E na bisaw kinanamumula. E nandun ang kapoy kalaw po. E nandun ang tali ni po. E nandun ang koso mo. Ang koso kina. Wala nandun sa baka mo mo na kalunit. E na kami mo sige nila. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Don't let us also wonderful. Hallelujah. God has spoken to this church. Hallelujah. You have to live by faith. The righteous
build faith in our hearts today. We will do things by faith. Father, thank you for
live by faith and not by sight. I live by faith and not by sight. I am righteous. You are righteous in Christ. And you qualify to live by faith. Bless the Lord. Bless the Lord. Faith anointing. Faith anointing. Faith anointing. All the days of your life, you will live by faith and not by sight. All the days of your life. You live by faith and not by sight. You live by faith. You live by faith. The Holy Spirit illustrates you. The Holy Spirit illustrates me. It will well out of your spirit. Yes, Lord.
Jesus. It's a sotami. Hallelujah. Things are happening. Things are happening. There's a shift. Hallelujah. In the spirit realm, there's a shift. As of today, when we decide to live by faith and walk by faith and walk by sight. Hallelujah. After the shift, there will be a manifestation in the physical realm, in the physical world. Hallelujah. But it has to start. Hallelujah. In the spirit realm. That's the real world. There will be an overflow, abundance of faith in this church. Oh! There will be an overflow, an abundance of faith in this church. Hallelujah. 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 The gift of faith. Hallelujah. It's inclusive of the gift of faith. Hallelujah. Can you receive that? Can you receive that? Can you receive that? Hallelujah. Yes, sir. Hallelujah. Hallelujah. It was counted to him righteousness when we believe. We are children of Abraham because we believe. Hallelujah. Hallelujah. Can you think the righteousness? And the righteous shall live by faith. Say, the righteous shall live by God's faithfulness. Hallelujah. And the God will make you know. And then I said in the Larusa. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In your right.
na mauta. Udhike mrena muli muli. Udhike mrena ena bosa. Udhike mrena bikata dosa. Hallelujah. Na wale usara. Wa muli dir na be muli. Bagi ngone bagi. Itata musukina bagi ni roka. Ana roka kuna roka. Mero wa ya ko ke mri. Mamana ko liba na matete ke baba. Hallelujah. Mre bos lagi na tumata. We remember my life, Father. We pray special blessing. Touch. Hallelujah. Never God. Hallelujah. Over your life right now. You live by faith and not by sight. You are righteous in Christ Jesus. Have a relation with God through Christ Jesus. And thereafter, live by faith. Hallelujah. Father, thank you for our salvation. Thank you for our future. We are all good and bright. Hallelujah. Thank you for the increase. Hallelujah. Thank you for the increase. Increase in faith. Hallelujah. Master Lord, I just know you will come. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We come to my son of my Hawaii. Hallelujah. From some master they die. We thank God. Hallelujah. We sang everything to the Lord. Hallelujah. My Hawaii, the cloud, hallelujah. In the Lord, the cloud, and Jesus. For ministry. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. We thank you for the opportunity. Hallelujah. That is there in Hawaii. Hallelujah. For your servants and for the church in Hawaii. We pray in Jesus' mighty name that you will grow the work in Hawaii, grow the church in Hawaii. Hallelujah. They walk by faith, they live by faith. Hallelujah. 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 Now, wait a second. Nasa tuta ka tuta ko. Mindaran mo Hawaii kabagin na kena ko. Now, wala mo na takal na siyempre ko na ito na ko. Now, wala mo binulay. Hallelujah. Kung samar o takal ko, ano mo sa dahil. Hallelujah. May makuti kinamatan niya ulit kimani. Hallelujah. May tibal kinamatan kimani. May kumamit tanong we breathe. Hallelujah. Faith. We live faith. We confess faith. Hallelujah. We know faith. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Most of the kami na mga nilalaga ko ng kaya. Hallelujah. Mga muli-muli minamuni ko kay kimani. Father God, we give you all the praises. Thank you for blessing your people at the altar. Father, I pray for this altar, Father. Hallelujah. This is your altar. As people have step forward by faith to this altar, you will meet them at this altar. Hallelujah. You will see them at this altar. People will not be shy to come to the altar, come and meet with you. That you will reveal yourself to them, oh God. The holy true God. Hallelujah. 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 Thank you for the shift, oh God, in the spirit realm. Hallelujah. As of today, that will manifest itself in the physical realm. Hallelujah. We thank you for the souls that will be gone into the kingdom. And in Jesus' mighty name we pray. Everybody said amen. Amen. You know, sa weekend na naman Lord. Nawalip sa mga 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 sorrow. We come in na ba ro mai. Hallelujah. Mother bina kami kami na mother ni nganga. Mother ni bubuay, mother tala ni breakthrough. Hallelujah. Ni mosuta na glory ng mga Jesu. Hallelujah. Ni mo the commander. And then they will want to tell him God willing. God bless you all. Iyon do tal madana na sere. Brother Simi me mo de chunga kina mana tal mo okay. Oh, okay na soli, eh. Kami sabi soli. E da bola ser ngulo da soli. E che mga ngulo da soli na lang mga kwento na ka. Okay. Hallelujah. Well, offer you, man. Brother, my offer. You're the man. He is the man.